tak bekal lebih tak bentar sekali ha. Pola king bui. Ki abid balian ya Feng. Engki. Aduh, mi pas karo diem pula tang mantor kana. Web jauh karo engki. Marah dinis kana. Engkau dengar king minta solusi. Terus sampai burung akin na. Ya mun jiba dek kapi mat. Bila kaki cocok, terus. Bila kita cocok, cek terus. Iya burung aki boy pak. Tong kita luang biaya raja. Engkau tak terotodus sekabudiarin. Ya mungkin lah sedeng gak kecong. Cek kasosa. Pakun saya burung aki. Lah Din, cek pangkembang burung aki mun tak sedeng masalah nah. Beng laki kuasa bun. Mas Pak Lekor. Tina tak rapa apa burung. Para banyak benih karuan angka sendiri. Mas Pak Lekor cek kebayi puampu Din. Aja karo keng cak ocakan. Tak kening kebayi alasan ating kasa nyaman agareng bini. Kakek kan lanya mareng tua. Dek remun pas tepak anak binin kakek saya pada iya. Pasti paku ata peken. Burung aki tanpa alasan sejelas. Masa kakek tak mikir? Sehingga kakek keng tua kapunan. Ika Pak. Yes. Engki Pak. Ya tojo keluna. Bila balian pondok nak? Tanggal 15 Pak. Oh iya. Darah mah bari sentar konvo kana. Enten tak napa Pak. Keng cuma bulat todus polan tak biasa. Ken kaki seneng ika bawa kana. Ola ada ya bawa ina. Kaki bingkok tulia apa bolong ben bawa kana. Malepas halal sekali. Coran bawa kana laka puri sak bolong. Engki kasokan Pak. Kadinapa saya. Iya nak. Saya pikir kok bani apa? Kakriya karo ki apa kanlan. Kita halal wak duan. Ikan tengka berak ke temur. Ben pole kakrianya mas santre. Mun kadung tadi fitnah. Beni karo le tusa. Tapi penyampolan dari orang. Todi sengko sebagai orang tua. Banyak mana pondok icapok kia. Chong. Cha tojo hello. Darem macong. Tak pas karoi hirin bi kale buna. Iya reng kakek pak. Pasti minta pertimbangan dari kelebu nah. Cek saya nyaba ocak lambe kale buna cong. Tak pas kale. Rabe mangkat tibi. Bi kaki sambil pikir hello cong. Siapa tahu bener tarka nak kelebu nah. Bahwa bekal kakek keng to dusun. Benih keng tak ende. Apa mikir pikir pak? Mulai ngak beri luah. Ini keng to dusun. Keng lah kalau tak anda kangko. Terus dia remah. Tolos saya apa burung. Dem pak. Ya tolos. Mak kita bagi bi kelebu nah. Mi kelebu na siya tak maki. Cek kok sing nganggu ya. Pak lah kelebu na maksa. Cero ka binti bi boy. Ya benih pah de iya cong. Wis pak. Lari urusan atek. Benih urusan sengketa tanah. Tak usah minta pertimbangan dari kelebu na. Duh, cek remah kacong. Pas keng kuna kayan rawat kan.
Mat tinggal yang arah kita kesap eng mata na dul. Ya lah tak keluaran. Apa sih tangis sih Rut? Ya bulan fe kalau saya kenteng tak kelim ngampel rua. Jadi engkau kan tak ngerti ka matinggal. Du masa abru akin bekal kun margenai kenteng tak kelim ngampel. Abah benih karoji ya dul. Beda boleh. Apa? Tak bentak sekali. Kan kau kan beceng buncolon Rut. Kalian tak bentah. Cari kok keng bui. Bi lambu siya rasanan ka na. Siapa sih rasanan tretan? Banta apa pag lemon bani rasanan? Bentah biasa. Banta biasa, siya ka banta kan dan na. Papitan ba na rasanan? Cok yang kudul mawi jeng. Nang Rut. Dak remak ya mat. Makan sejen Rut. Tahu dul, pokok ko tuburu. Pola ada iya mat. Mon ko oleh abdi saran. Tina, cek langsung burung. Niser anak orang ibu burung aki tanpa alasan si tepat. Mula tak ande kan kok Rut. Ki kurang tepat lah senang. Saya gue cerita ande jadi dari apa nabi kaki mat. Oh, le kaki Rut. Pekelemat tinggal ria, mun iki main ke rumah tak betah sekali. Setelah berpanai kenteng tak gelem ngampel. Ya kan belum tentu benih king tanda dul. Bisa jadi pekelemat tinggal ria king sakoni bentan na. To dusen biasa cil anak-anak pun duken. Tan siapa? Ndo ta beta ndo. Tang bekal tak bisa jaga perasaan Rut. Makanya sakoni bentan na polan sisan tere. Patawa juga sikam. Siap pagung pelenggungan. Maleng kok tak repot sama nana. Ya tapi ini sergi ya mat. Tepak katretan tibi. Hun polan seto dusen pasti burung aki. Ya pak lagi miser kabin tibi bi kaki Rut. Aja rek. Kalau macam mat tinggal ya. Cuk mat tinggal singangku ya. Sok bijak kaki Rut. Lebar. Bendera mana lek? Kaki Kak Din. Iya Dik Parlo lek. Oh, toh juga. Iya. Ya kopi re. Lagi lek. Keng udah apa Kak? Ano lek. Mat tinggal ya lah minta burung malolo. Ketika kakek mau sanggup, engkau minta tolong ke kakek, rebe kakek kak senili. Aduh, mun urusan ngaji ya bening kok Kak. Lah minta tolong ke si sepuh boy. Keng apa mai burung ngaji na? Tahu, encan keng minta anda ke mat tinggal. Cek makai sambil main ke Roma pas ke rogung pelenggungan, tak bentar sekali. Ketika nengkok ruang. Pak keng lesa bini tanda kamat tinggal tak rapa mak man ngumenareng tanda lek keng awas bingkok jilinga kina online. Aduh, lara apa Kak eman? Sa tahu nangko mo iya surukin sakuni pun tanah. Takut keng tuh dus benikin tanda. Ya pas dek lek cek mat tinggal dalam redang minta burung. Awal bingkok tak ibeki lek. Tu tak pasti suruh kabin kangko. Nyaman, pas kebayang bun mat tinggal sekali. Tak rokarwan kakek. Cong! Lah Cong! Siapa terus Cong? Jadi kipin kau burung akin anak. Kau cak bunuh diri. Apa kau mik heboh?
Caneng kok sang kuking abun wakadiri kakek cong. Ya Pak lo teh burung ake. Pak guna bunuh diri kok. Beda apa lek? Pola kena ke anak-anak sekedua. Iya kak le. Ndak lemah lek. Siapa orang yang sebelum kak le? Coran television yang tarna kok ben kakir ya. Tak bisa terus. Apa lek? Moneng kok ben kaki sebagai reng tua. Lah iya bein kak le. Karo mon sing ngode tanda terus. Duit paksa ayo. Cek sing ngode sing ngangku ya. Bener sing ngode sing ngangku ya lek. Karo kok ben kaki sebagai orang tua, kudu peseken. Cek gampang madai bentan nak kana. Balen kok ben kakek, teh kok cak orang tua sih nak nganakin. Ben pole orang yang bakal laria, kudu mateng pikirah. Male cek bedebuk tuh bukan na. Tak kapur sa burung akin na. Ya siapa orang nak kak le. Kakaleruan ribeni metel dari tangan nak. Tapi dari anak kakek. Ncan anak kakek yang lata ande ke tangan nak. Moneng kok tak repot. Cengkok bedai laki. Mungkin tak anda tangan nak le. Tak mungkin beri kelim ajakin main. Merarapang kau beri alasan setepak. Kebele kekacauan kaki ya. Mungkin kau sepojak kebain mainan kuah. Maki tangan hari yang bini pada nyang saras arah beti. Apa kebain mainan bi kacau kakek? Jangan pagi punan silake. Mas Pak lekor ya, beni sebedi di dalam sarung arwah. Tapi tengkan na, muntengkan pada butuh, jauh pada takarat tu. Wis cukup kak le. Engkau ngerti kekecewaan kakek. Kini mai patang siapa orang bayi. Engkau ngarep pakai television yang tar nengkok ben kakir ya. Tak marusak kasakapin. Tina kok nyon cukup. Siapa orang nak kali? Ya. Arah apa mi sedih bing? Wala kaki kelang iding. Kaapa sa kantong ko ban buding. Eki pak. Tina pa sabar na. Ariala dari pangeran kapi. Ha, bula seporan nakita kok matodus kasampian. Bula benikeng tak poron kakak matinggan. Bula ken todus. Nja tak harapan na. Tina bi ka kerja kepikir. Nyaman na bekal. Bekal tetia. Bekal burung na. Bun, Kaki bar. iya bun. Yang teratur dungeng. Jok kaki bar.
Pah kerola kau tertungeng. Kaki tak ngiding kabar pun. Kabar apa? Enje, engkau tak ngiding kabar. Encan mat tinggal ben muyes burung kuasa bekalan. Siapa sih burung aki par? Kak Pudin seburung aki bun. Mun karo minta tolong kangko. Ken kok tande cek lambe hitan pen tanah sampai kamar lamar. Abe makanya mabel tek kabarin. Kapan urusan todu sing Arya? Abe sih pendongahina. Encan cao caan ruah. Tel behi goreng dan bocarin behi kabele. Nak ngana yongku Pudin. Bingko lah tak bagi lah par. Pulan masalah nak tak sedeng. Terus pas dek memulai ada iya bun. Ya intinya par. Nah le anak bini orang kalau bentale bekal dia. Beni tengkain mainan. Bila kadung kare masuk. Pukul pasekan. Cek pas kelor ke talen kato.